bamwita Ngoma. Ese yavutse ryari? Muhe mwaka? Yinjira igisirikare ryari? Ese ubundi amazina ye ni ayahe? Ababyeyi be ni abahe? Kazi kuri Asif Media yemeye kubana n'isari biranye bisanzwe. Tubahaye ikaze. Mu mutima wa Afurika yo hagati, igihugu gifite umutungo kamere mwinshi kurusha ibindi ku isi yose, ariko imyaka myinshi kikaba cyarabayemo intambara, ubwicanyi n'ibibazo by'umutekano muke. Iki gihugu ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu burasirazuba bwacyo, cyane cyane mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, hamaze imyaka irenga 30 habera intambara zagiye zihindura amateka y'akarere kose k'ibiyaga bigari. Muri izo ntambara havutse amazina menshi y'abayobozi ba gisirikare, abarwanyi n'abanyapolitike, ariko mu myaka ya vuba izina rimwe ryumvikanye cyane kurusha ayandi menshi: Ngoma. Ngoma yabaye umwe mu bantu bazwi cyane muri M23, umutwe witwaje intwaro wongeye gufata ibice byinshi byo mu burasirazuba bwa Kongo ku mwaka wa 2021. Yari umuvugizi wa gisirikare wa M23. Mu bitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga asobanura ibikorwa by'uyu mutwe. Ariko se wakwibaza, Ngoma yari muntu ki? Yaturutse he? Yabaye ate umwe mu bantu bakomeye muri M23? Kandi se ni uruhe ruhare yagize mu ntambara ya Kongo? Mbere yo kuvuga kuri Ngoma, ni ngombwa gusobanukirwa amateka y'intambara yabayemo nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994. Abantu barenga miliyoni 2 bihungiye mu gihugu cya Kongo yari yitwa Zaire icyo gihe. Abo harimo abasivili n'abahoze mu ngabo za FARDC ndetse n'interahamwe. Ibi byahinduye cyane umutekano w'akarere. Mu myaka yakurikiyeho habaye intambara ebyiri zikomeye za Kongo hagati y'1960 intambara ebyiri zikomeye za Kongo hagati y'1996 na 2003. Izo ntambara zishwemo abantu babarirwa muri za miliyoni nyinshi, bitumwamo biyita intambara ya mbere y'isi muri Afurika. Nubwo intambara zashyizweho iherezo ku rwego rwemewe n'amategeko, mu burasirazuba bwa Kongo hakomejwe kuvuga imitwe yitwaje intwaro myinshi. Muri uwo mitwe harimo CNDP, nyuma iza kuvamo M23 ariyo M23 y'ubu. M23 ni izina rikomoka mu masezerano yasinywe kuwa 23 Werurwe 2009 hagati ya leta ya Kongo n'abarwanyi ba CNDP. Nyuma y'igihe bamwe mu bahoze muri CNDP bavuze ko ayo masezerano atubahirijwe, mu mwaka wa 2012 bahise bafata intwaro bashinga umutwe mushya witwa M23. Uyu mutwe wahise ukura vuba cyane ndetse ufata umujyi wa Goma mu mwaka wa 2012. Muri 2013 M23 yashinzwe n'ingabo za Kongo zifatanyije na Brigade idasanzwe ya Loni. Ariko nyuma y'imyaka myinshi isa n'ituje, M23 yongeye kubura imirwano mu mpera za 2021. Ni muri iki gihe Ngoma yatangiye kumenyekana cyane. Ngoma yavukiye muri Kongo mu mwaka wa 1974 nk'uko amakuru menshi abigaragaza. Ntabwo amakuru menshi ku buzima bwe bwo mu bwana cyangwa amashuri yigeze gutangazwa ku mugaragaro. Icyakora uko imyaka yagiye ishyira, yinjiye mu bikorwa bya gisirikare ndetse aza kugirana umubano n'imitwe yitwaje intwaro yakoreraga muri Burasirazuba bwa Kongo. Mu gihe M23 yongeye kubura imirwano, Ngoma yabaye umwe mu bantu bayoboye ibikorwa byo gutanga amakuru. Mu gihe M23 yongeye kubura imirwano, Ngoma yabaye umwe mu bantu bongeye ibikorwa byo gutangaza amakuru. Yahise agirwa umuvugizi wa gisirikare wa M23. Ikintu cyatumye Ngoma atandukana n'abandi bayobozi b'imitwe yitwaje intwaro, yakoraga itangazamakuru, yakundaga gutangaza ibiganiro byinshi, yakundaga gufata amashusho ari ku rugamba, yakundaga gushyira ubutumwa kuri X, Facebook n'izindi mbuga nkoranyambaga. Mu gihe abandi bayobozi benshi b'imitwe yitwaje intwaro bahishaga amasura yabo, Ngoma yagaragaza kenshi imbere ya kamera. Ibi byatumye bumwe mu bantu bazwi cyane ku ntambara ya Kongo. Bamwe mu banyamakuru bamwise Colonel Influencer, bishatse kuvuga umusirikare wabaye icyamamare ku mbuga nkoranyambaga. Nubwo yari azwi cyane, Ngoma yanavuzweho byinshi. Leta ya Kongo yakomeje gushinja M23 ibikorwa byo kwigarurira ibice by'igihugu, guteza umutekano muke no gutera abaturage guhunga. Imiryango mpuzamahanga nayo yagiye itanga raporo zitandukanye zinjiza M23 ibikorwa by'intambara. M23 yakomeje guhakana byinshi muri ibyo birego.
Ngoma nk'umuvugizi wayo ni umwe wakundaga gusubiza ibyo birego mu bitangazamakuru ndetse no ku mateleviziyo. Iyo avuga ko M23 irwanira uburenganzira bw'abaturage, bamwe bavuga ko birengagije ko na leta ya Congo. Iyi mpaka yakomeje imyaka myinshi. Mu mwaka wa 2024 akanama k'umutekano ka Loni kafatanyije ibihano Ngoma yashizwe ku rutonde rw'abantu bafatiwe ibihano kubera uruhare Loni yavuze ko yagize mu buyobozi bwa M23. Ibi bihano byarimo gufatira imitungo ishobora kuba afite mu bihugu bigize Loni ndetse no kumubuza gukora ingendo mpuzamahanga. Icyo gihe izina rye ryarushijeho kumenyekana ku rwego mpuzamahanga. Mu mwaka wa 2025 n'intangiriro za 2026 imirwano hagati ya M23 n'ingabo za Congo yarakomeje. Hari ibice byinshi byafashwe na M23, hari abaturage benshi bakomeje guhunga, hari ibiganiro by'amahoro byakomeje kugeragezwa n'imiryango mpuzamahanga. Ariko nubwo ibiganiro byabaga, imirwano yakomezaga igakomeza umurego. Ngoma yakomeje kuba umwe mu bantu bakomeye bavugira ibikorwa bya M23. Kuwa 24 Gashyantare 2026 amakuru yatangajwe n'impande zitandukanye yemeza urupfu rwa Ngoma, bivuga ko yapfiriye mu gitero cya drone cyabereye hafi ya Ruaya muri Kivu y'Amajyaruguru. Urupfu rwe rwateye impaka nyinshi ndetse ruvugwa cyane n'ibitangazamakuru byo muri Afurika no ku isi yose. Ku ruhande rwa M23 rwari igihombo gikomeye kuko yari umwe mu bantu bazwi cyane kandi bafite ijambo rikomeye muri uwo mutwe. Ku ruhande rw'abarwanyaga M23, urupfu rwe rwafatwaga nk'intambwe ikomeye ku rugamba rwo kurwanya uwo mutwe. Uyu munsi izina rya Ngoma rikomeje kuvugwa n'amateka y'intambara ya Congo. Hari amufata nk'umuntu warwaniraga ibyo yemeraga, hari abandi bamufataga nk'umwe mu bayobozi b'umutwe washinjwaga guhungabanya amahoro. Icyakora ikintu kidashidikanywaho ni uko yabaye umwe mu bantu bazwi cyane mu ntambara za Congo mu myaka myinshi cyane. Yabaye isura M23, yabaye ijwi rya M23, kandi yabaye umwe mu bantu bagize uruhare mu mateka azahora yibukwa mu burasirazuba bwa Congo. Inkuru ya Ngoma ntabwo ari inkuru y'umuntu umwe gusa, ni igice cy'inkuru nini y'intambara imaze imyaka myinshi muri Congo. Ni inkuru y'akarere gakomeje gushaka amahoro, ni inkuru y'abasese, ni inkuru y'ibisekuru byinshi byabaye mu bihe by'intambara, kandi ni inkuru yerekana uburyo umuntu umwe ashobora kuba ikimenyetso cy'ibihe bikomeye igihugu cyanyuzemo. Mu gihe amahanga akomeje gushaka umutarambye w'ibibazo byo mu burasirazuba bwa Congo, amateka ya Ngoma azakomeza kuba kimwe mu bice by'ingenzi by'icyo gihugu, ndetse n'inkuru ndende y'intambara, politiki n'umutekano muri Afurika yo hagati. Ngoma, umugabo wanditse amateka ku isi yose.